na ni accountant na kampuni wetu ando na Seeds Limited. Asante. Nikimasito makoneta Julius Wambua na ni mfanyabiashara. Asante. Julius Wambua ni mfanyabiashara anaolikita maondoni mauteti ni chairman wa Pick Party galiko yatu na accountant Alois na indi nake onde ni maundu makoneti mbesa na ilovia nenda amondoi Alois kwenda tekemwe o kwa setting ya elandu matona kuelewa tambelela sia finance bill kana tambelela sia budget sindoi itwana kana sia bana sia ata. Asante. Tuambia sana budget andu mo kana locations kana mitalatala ya mbesi ila mekwenda mawendine mo nikenda ikatoa wa mbunge ni ikapitikiziwa nikenda itwike bill. Tuambia na budget na bill ni na maundu mengi toneza ina sheria kutoneza na amendment of law kana statutes kana ku change legal matters. Twalitambia na budget na tuka kwa finance bill ila yuka minopitikiziwa kila sendi wani president ikasainiwa. Akasign. Yuko kwa kube nenda ngutunge oko ya musini kenda musaisa withe ni waelewa. Pena maundu fulani musita family kwenda kwika. Na yune manda tuwethe tuitumia maybe ngilita 5 kwika kendo fulani. Na yutu na maundu ange tu kwenda kwika. Nthini wa budget. Withe mundu nubangite nundu twendo twasiana skulu mana asomea maybe private school na nundu ama nundu maine detenda kuthesia timaite school isia public schools nundu mbesa isu tu siose take ya kinduni kingi. Now you win that setting ya musi katu na your budget yilikela ba ndeni wa finance bill. Budget ya musi ukonzanije na finance bill kulichambe ni pata muno hii mbesa sia mbolilisi wanikana kwetha na mbesa in circulation nundo ita in circulation with and wengi mandikiro serikali na aluma biashara na kwa tenders na sindo inge kwa ukia muhimu mbe ni budget i bill kambo betitwa na mbesa silisiwa nikenda wese simu ni makwata mbesa mubuko ni na inando imota sindie kuna ilengese na mbesa ita no support na plus ya pengalama ya maisha burden still there kwa hiyo ndo nimalete kwa maundu matona kwa allocate kana matona ku maintain cost imwe nundu yo cost sia sindo nembongaleku nundu code PAT ndena mwingi na sindule sia affected ni nini kwa still cost remain the same na burden kana muiyo kana hiyo kila bado ile ile cost bado yo ulu. Okay, kwa hiyo kwa kubetia sia budget finance bill niyo isa kwete mbesa kana niko serikali yumanga sia mbesa nikenda budget mabangite with ni yani ondo mekitata Wambua ndo soleleo bandu i finance bill ni moya ola wetikila sia serikali kutumia mbesa kwa utweka budget twase twenda kutumia mbesa hii kiasi kina bana twenda mbunge tuka vitu kidia moya ola twetikeletie kwambia ku implement budget kana kutumia mbesa hizo. Exactly. Ndino wa finance bill mbatu manda mbesa nikenda budget yete kite with ne the way implemented kana ne ya ilondo bailite nikenda maundu amande ni wa serikali with ne mind ondo bailite. For example omonde edangu the Daily Nation ona no we udiwa edangu ya tutabia kana renovation sia state house sinengeto 890 million a renovate we and no ne sino me unena nondo mbesa isu si manda mebukoni ya enende na nicho ukuwa ende koti ni wongelangi lwe na yula wongelangwa ni mwisi tamo nini si we businessman na nini si Alois ni accountant kata bi woni wenyu mbesa isi manda ngwata nikenda with you nitakwata 890 million sia ku renovate state house. Kindu chambe kila kipo panekwe kindu kitoa tax reforms na pesa mbingi sendekana chumu katika tax collection ila sikoza katika NND na bado indano borrowing ando biashara nimeokobwa mbesa ni serikali muno kutekwa sanza kwa hiyo bado nibetha na thino na ndo alama biashara meokobwa mbesa aidha makwata high interest nundu serikali tuisitwa kwa vya serikali muno mbesa isi ukai lana risk kwa hiyo na mata ya mundu wa biashara kumanyakana kukwata mbesa kwa financial institution tama bengi mako wala loko bado getha challenge ne thiketha hapo bado kaikwa data high interest rate so that is no kimwe no challenge kimwe cha tukanete na finance bill eno biashara anuma tawata cost ndo cost anuma ngali for example besi ndita na cost sikiwe cost ta
wasisa fuel ne kiwe 16% PAT lakini wasisa sinota mindo inotumika katika greasing tumbumindo tuambio charge watani tuna exempt still the cost will be high. Yeah. Ona waweta kindu chaku unaweta nalilikana imports andola matesa ila ngalingo used cars maguma cia kuyanza makaeta ku nthi ya Kenya nimethiwe mena ngusanisho na KRA ondo ni wa kuiba koti nondo meacia kuma etuko yimwe ya July ni maile kwitha makibia koti we yulu na omacia mawiba witha nita mamongelela koti wa 145% uga kwa mewa no kuno munene na nenge ona yuti yacio no ndo kindu kicha finance bill kina kitoko kupe tukithua onange nini sima yesi kana niki bitokithie dikina bitokithitwe I think last week you then me kusenga hivi ona that yo wiani we taxi wa kuwengali wa mita ba Kenya ona we mita no taxi wa ona wathi kunyoma uta no taxi ko niki kindu kindi kilikitie ku taxi wa kwingi na no weta about reforms you reforms buno mungu ndo tutabie mawaluku nimebala matonga kwikwa hivi ndini mawosa niyo wako tukethia on as long as serikali ni kwenda kutoa hii maundu mayo kwesila kosa mbesa kwe ana biashara ni maundu mebala malite kwitha majikwa uketha na kuketha no kwitwa tax tawe mwene ndi ike kindu kiki serikali ne ndo negwa we mubinyiki ku pyo ndo ambe Kenya la mai bako tinando anini muno we na pay slip kana we na biasala uongamete nesa asuimo mai bakoti na tax bracket ya Kenya yende muno kwe ando ingi makwata ambesa mbinge kwe ando mandikitwe misala lakini we saende ya ndekwe bakoti kwa ile either reforms uke saende ya ando ingi tax bracket the tax bracket ni expandiwa we saende ya ando ingi muno imambe ya kwe bakoti ula waile Isende tuyo binye andu ama musala muno. Na bowa wete uloa mitoka na what have you. Lakini wesende yu motoka mweo kwa this showroom. Where there 50% ya cost 100 nini koti with our 100% keli. Kwa enda motoka ni wa milioni unaumienza na milioni ile. Pao kotewa na milioni inya na hii milioni sili ulu ni koti nena na any salesman ukuta motoka especially no mieo atakwambia hivyo na inge finance bill no enokie ni night reforms imwe itenzeo na iwe se mukolania wa koti sakayo ni musiemi otherwise yemando na be pandu mana beto kithie we sainde idia afanye biashara we didn't like it tondo omonde ndetho kuma biashara wakwa KRA ni yokaikambia we wambua ye koti oyo ondo calculate it aye ekatu nenge assessment nge na mayasia waile kuibake na kwa ndiasia ndia ile bachuchu na tuithi betha waka koti ketha wa tribunal tax tribunal na twathi tax tribunal ikwani yesi lwa ndesinda kana KRA ndesinda lakini yuma nasio kiemasia UKRA ya mino nzinda ba tax tribunal make account sia kwa kindu kitawa agency note yani nimekosa mbesa sia kwa ila si bengi ila mekwasia ni mataite ona nathi high court nathi courtine yuyu high court kweke appeal ona ya appeal pendete mbesa sia kwa sietwa sio siwe serikali na maembea hivi baadhi na waendea na makwani tukautungia ni matunga na yubata wa appeal with tita wibono we appeal kilo kwendone we ni chositoro already ni unconstitutional tondo katiba kaitu kiasia you are innocent until proved you are guilty serikali alamela kwatia yewo serikali ni na omunde tuna pending bills ya billion mana thandato imwe ni cia miaka 10 mebetu ando no matwe matea no twakutoso KRA na tweke wa budgetine. Thank you. Alois. Yes. Amondo wambua atu ya ndini wa ithi ya Kenya maina avini ikika mono na kiuni waweta chape ando mataiba koti. Some time back ni twasize twethia pe ando mwende isi meeta wa ata okay makona ni tuna serikali actually me serikalini lakini musala wondo tila wa koti
na ni aingi ti umwe kana eli na ingi Yes. yuko atu ya asu ora mama kesa kwa maibe koti with there to some point akenya mama ina binika mono kwiba kindu kiki mesa moyo ila ke kwanwa uoso slingi yo ili kikwendeka kibwe kana kithinikiwe ninzi yengiba ukuona serikali yalite kuatia nikenda kuita makoti ya mobine ya Kenya maina mabinye ya muno kila serikali yose yeka ni changes in tax administration now you katika undu twasia finance bill nima include nima change in law the word invoice to include and so that invoice includes e-teams that's generally one KRA tena maina recognize yaju lakini you invoice uma automated system that is e-teams ya KRA ni invoice okay so as you know nze mwelo the control stocks na sindo inge nundwa kwa la kosa chao more revenue nundwa sisi la menda mose from people need like 2.7 trillion out of the total budget external na internal borrowing so uka with the EKRA ikiti ku reinforce kosa revenue binge na ku close loopholes kana maima alame kwa zichao me kwa siambesa kwa mostly matangetete tandu ama taibata ama contractors munoma focus it na more na on top of that to make sure either no teams anyone who generate chao revenue although pena ma weakness maingi me ba una loopholes no tuwezi kindu can become effective no ginake then some weaknesses but teams first ni mama bit of focus ona mwene ndio education ni kindu kia affect kila mundu ona ndo claim PAT ndo claim anything any expense utatomete ni visio so ni another way no nasi ni matatete na ni matatete katika invoicing yani ndo ku improve administration yo lakini yo kila kebo KRA ndo ni onenge to usio kwa implement nimedhana ma loopholes takometi ya PAT ojini mabetangie maete like 924 maete like 1 year no claim PAT lakini pa imondo naona atongero mbesa batingo mondo I was there import we were instant bokwabu lakini ndo tabukwabu so ukaugethe you ona wakwa tondu mutume wasia whether na KRA assessment makweta still no way they know lakini they don't give out your makunenga rights yako undu kwenda konditu mbesa metha bena ka slowness kieba u kutungia mbesa kitha kikindu almost kite practicable yani kite practical yukila kingoto na kwetha ta ne main increased taxes imoma sumiti kwa 0 makasieta exempt na ingizia 16% yuona yuko solve ya body fat yangali izute to now eta nemekie VAT baina VAT kosaubia pe body fat pe some parts na wapi kwa solar system takonipata na yekiwe chao the inifata ziketo ni the PAT na deniable so sio kila kebo no tax reform so kaza kwetha sindu ila ma change ye sina base nene that for example mortgage interest nio inaweza allowed oju mongelile nomba ya kundu aka lakini mena mbonenga na chao TPA kana tax procedure ya kweka mondo asu so with ya makitio change sindu ita affect mwene ndi muno city yani no ku reinforce the administration no more correct more revenue no menda kwa revenue mbingi kuta kukobanza lakini still na sisi projections yo serikali yetu tunefani no ndi hata Burkina Faso maikwenda kutwikithia they not you with the na debt menda to the sustain it chao to sustain no near projection at 2020 to na trillion 28 tutaitwenza of which mind decides ni wa ndio wa nondo tukeso tukakwa atombesa mbingi tuitha tuyotai ombwe na ukati short lakini ende pole sio ke kandwe ke kandinite sawa twitha twatewe tene weka ito tabawa twitha twatabiwe China America Britain tondwa sisi katika budget ino 1.09 trillion situmika kuiba makwani debts oto yiba 1.09 trillion twenda kukoba billion ingi ne maana kenda katika teisu billion maana 5 siekobwa domestic ye kumanithia nye like a businessman na thibengi na lete laine ngobe ngili ya naemwe serikali nayo yo itina yakwa yetele okoba billion imwe what happens kana nikito lutote we ambo atukawe twambethugite so is and there serikali sindana na atandithia nini small businessman like us katika ku access capital no na yo bengi
ingobethia wambua niende ngathoe mutumba niende nganike vaya sokoni ukathoa next month kana yinenga serikali no ila biasala yo ni sure bet medima kolanye koti na mayeba so the government becomes a better deal no isa and their businessmen taidie and though serikali ni kwa domestic interest rates to say that tunapata wakati mgumu kwa benki wow natika hata kana wasatetho we kana wasake ni tuto what is that time international law detekele tende yote kutewa so we are safe yes thank you at least we are safe aya you tulikesi mwisi kwa affecta Kenya muno ta education ila we finance bill ni ya bitu kidwa kisomo nacho kikunikite hata kana ki affect it hata nsingo taisu initially my training ni mwalimu na ndio tani vya mnone kiende masukulu na nasisia ila bilioni mana monza inekiwe katika masukulu ndi kuona undu si utonya ku tethes ya CBC ino twinayo which kwenana na kwa ni kisomo kisionze bene tuyange wayo lwa CBC lakini kwesa kukikia background we saying there twina enough facilities alimu asomethie sawa sawa kuendesha kindu kiki payingwa na budget nundi naona bando yekete katika kwaka ilasi kwikia kila kikwendeka katika CBC especially you to hivi katika secondary section you wakinge kiitwa CBE kitu ikaita chopeta ya tukia CBE CBC competency based curriculum and somebody thought no kila serikali yoka yenda okonzo kisomo banini ko konzo kisomo na wa konza ka waya munoke sotileka yutu abatu adi CBE na baike ndo kina senzia musomethie kana ondo ciana ci usoma ni maisi ndini wa CBE mwanafunzi aketha ya munenge mwana wa kosa kwa mwene kindu kilo kwenda ndo CBE CBC manaise mundu mwana no newa no ithe yake ikakina ukigwa tito kwenda lakini no kwika but CBE ni unengete mwana freedom isu ya nenda kutwika kina isu nenge watondwe isu sieta wa pathway inayobo CBE oyetwa CBC omonde Caroline to batisa twa kweta mwende tia you will become you will change is that the name we have changed but you are the same ni pathways na pathways kana niko kaele ku decide kana nienda kuthi katika arts kana nienda kuthi kwa STEM kana nienda kuthi kwa whatever sports and whatever na toyasia kana yusia na ila sieva masako sia mina motiani mwako otwendete sie imwe sietwa kwa masukulu masometha sia arti imwe sietwa kwa masukulu ma science imwe sietwa kwa masukulu ma kekenge wo masukulu aso sia na isu siembete ona sukulu ila yeba ukwenyu tuine ne wela kona eyeke wa kindu cha arti kana kiwanza kiyengwa nyeki kana cha facilities yeke wa lakini ngewa bayo lo nembinge mono huko kubi watu ya mbesa isu kwewa ni nenga ni wesi ya kisomo ndwe bandu unaona ikolete budget ndeni wa budget bandu be kindu ki uko na nyakwa ile kisomo ki ayi mbinge mesala no mesala asante mesala Alois yes tutabia na finance bill ya affect hata maundu ma witi maundu ma witi Yo kindu chambe no ngina bakalingisi wa mbesa na enough funds na kila kingine asani monitoring ni alito kuno ningeti after ya mina upetithiwa watu rosi za hospitali uitwa masaku no one the issues ya ukithia ando meaza paindawa uwai ndawa anzanya ni umwe nenda bungethe paindawa so sometimes no the ati makosa mamwene ulotongwezi lakini makosa ni ma finances inalisiwa either way number 2 no isiku na costa kwa mama daktari kumongela musala and wanted some demos and other things so according to me sia lisi wambesa na sia monte wanesa mundu mekwa ila ma wait okay na you no nikulie ko watata utu ya kana kila kinenga ni twende ni wa finance bill wasisia
kona ko watu no violate kwati weka ikamaanisha ketha pananenga neto million te 10 si akwa ile uiti no bailo kwatiwa ko according to we ona mbesa inenga ndo ni serikali si akwa ile uiti nimbiani kwa ile uiti ya nimbiani nimbiani about the advanced technology I think also the machines lazio tumeka also nimbiani thina nimetumile metumila serikali beza ni siozo kwitu na tukumia lakini thina ni alama unengwa imbesa meka na tasio nundu nikindu chuka county sio the TI masako kana makuone kana ketwi okay tutulike andu mamwika nenendetwe matetea by the nenendetwe matetea muno lakini yo finance bill be bandu mewetwa kana nundu nini nonie MP umwe ayasia nukukwata mbo amwika a make sure ni maumela yu meumela mate na mawia kana yo ni kuma favor kidogo ama kukwaji kaindo kala ni nonio kabwata ka okita mwika ni kaka miyo utensils twasi wenda ambesi ya saloon watho wa miyo ya saloon kila kendo ne wetekeletwe kumia cost ya miyo yesu katika ila tuita taxable income within 1 year kwa amuikala mena tubiasala tutuini no ma benefit kuma kendo ni lakini lilikana nikaenda wese ku benefit na tax kana wese ndwani wa ekewa tax su no lazima masabu maku mebe kilazi kila kekaone mutumio yo ti alama kuandika tubuku nitatoke sende omundi nate 10 it must be to some professional accounting na business mbinge siya muika kusema ukweli bookkeeping yo na accounting na compliance ya kuatiamia o ya koti yetha wa ndiki dogo kwa alama tonya kutethe kana na bau na nini muno in short finance bill no ndikona ondo ekutethia muika I don't think it is not theirs okay na you know say onabiala amuika mendi ni hawkers matesa ko ilobi mitumba masemba ngita mundu suno gusomo ya embonya utethia kana ese kalandhi ase ni na beli yangu maana 5 ni tala ni dhile ni tana 12 nuna to him ni wia na nenge ndi kwasya ni on the maybe asalani na mo alama tebi asalani metete kata alama tebi asalani twasi ando andike yuta yemo andike pa DM mbe ya tilawa koti ngilile you know ni ene ambati we sende ya 10,000 na align na endhono kwa kanyumba na mtumioni waweta endhono kwa kanyumba yaku ikala onegedho ni ku expand ni wetekeletwe ku claim up to gilima na 3 ndene wa finance bill su na yuyu musala tayumye pala ni na thukumi nge calculate musala vesi ndo sita wa relief either muthukumie na insurance ibone ne munenga relief either pension what have you kana some other personal reliefs taisi ya PWD tene twaeka KRA kanda tutatumayo kezekere lakini matuko watu watu calculate at the payment level kwa yesa ndia ni laisi kwa ala andike na la tondumetinda watie refunds from KRA and what have you lakini usionekana pe mwana wa kwamendiwa ukitha kila kiwataki ubinthi ya mwene ndi no kinena ni wena kikapindwa kila kina mendiwe you bill ne na betie na ne na twika mwao musumbe kakidole kila kitonya kwetwa ni supplementaries sindu sia muthembosu lakini bill nini ungamite no lilikana kila manaite kana nimeonenga KRA binya wao kunikilai siondo isu sienyu anyamukuite chao kaune kana beta ai mwambua tafadhali ndokasa kukunikila siondo isu sienyu nienda specific nikana no penende aelewe pa waweta siondo isu situ sio siwe amani shata what we meant is this KRA through e-teams ni access ya
certain information ya undu uende ena kuthukuma tondu wata strike yako lakini we science ya pio bange mekwenda manyae wewe account siaku siili ata no likasia mbesa ata yu ni manekite mwao bauma cia KRA yu ithiwe pate ithiwe itonya kukunikila ilobia isu cia kubithite kuya cie bengi bate kwenda kotini kwa kubeni accounts accounts siondo isu ni account isiondo isu gweta nzonge isu ni accounts isu andwe mana tetie muno tondu macia yu o ni my enemy na ena nyanya KRA ethia me sise ibwa no yena mbesa cia na ene kama na campaign yenu kunata KRA tondu ni tikilitwe kunikila bate court order to kanya na mia mwana na milioni ile ayemanya sawa kenda na milioni ile katumwilela kindu cha milioni nya trade secrets yani si mbitho cia biashara uketha ni cia manyika which is not very good okay Nizega no nongelo bo wa sisia serikali net se mwana KRA isia mpaka M-Pesa wazo na M-Pesa zituna sisi sia si link imbeza zia maelo kiondo chiki kuto mutumio mbeza zia maelo for example ilo to maisia nata ilo to mewane mundu for example wani musala kuma na wati lo pay wa hii kana pay si wani na still mbeza ziwa to mea mundu nge na usini wa receive tax wengi yo tax wa kata ono koko kedi pena lot na bako umela kao ndo utono furubara mbeza zile la M-Pesa ni kwako ika tax wasionde na ni monengwa access ya M-Pesa transaction zia nata wow bingi so buba ka umela ka baketha thina utoma kwa account yata na antia ndo ndema account ya na yute sa utwe ka indi mbesa tikeka cash wala kwetha ngunda yete ngili wene uno ngili yakui kwithia baiba ndo twesa komana na KRA na ai Kenya nayo isio kana the ndo ta KRA ni taye kwete Kenya you are right tondoe wathi ninende totho wasiendo town yetheo na welikandukano ye wae ila till ne maumisie I think no notice yetu na ndo ye wae bandu baonde bana withdraw yes we withdraw kana nenge cash wae till so wa withdraw niweze withdraw ya M-Pesa ndeli city mundu ucio kunenga kilo kwenda na ithio ba aituma muthuku miemwe ndo wete mbesa yes ya withdraw baya isu nzia ya tax dodging that is illegal with the new aepa undu wa utida illegal it's illegal it's illegal I mean mundu aile kuotea kendo na iko na e-teens nikenda kitule VAT kwa kube watu ya na by the way ona ba town ba masako pia kipetikwe kitesa sweet na mayo na sindu mbingi champion nenga na wono yoka kuwa ba nukoge azimo ndiye ndamba zia simu nenge cash na wasiwe kesu kwe aisa utuika ni kwatuka ena mbesa mbingi na hata isa utilwa na no mona kana usuno mukenya otaku kutilwa ni lakini nenge yutaile kwikata no mundu usuwekea kubena oto silingi to ake to nini na balawo uye iswiti no misie court weka ngubole kendo umunde ngamu ya monde be court twase ne musumbe na ndemwe yae mwande bakoti oyo twebika December baikana kaka ebabisi na twebika December na woki sukulu yitweka siamana weza kwendea no ene yukoti ongweba no ndethia nyimwene tondu na evangeli tano yelo kana kaiba sukulu lakini yu kathimana yu thina ne kana Akenya tuwe tayari kuiba koti lakini wasisia ondo utumika tababa milioni mana na nyanya na kenda kurenovate State House weze mwananchi milioni mbesa mbinge muno ukathawa ibela cia milioni kwekala nusu alama ya bake wanzani mazako ndio lakini weze ndio utumie wekitoka kile so weze ndio ithie na serikali negosie mana kwe mbitho kona ya hiyo shida iko hapa alesi tutavia kana yo mutumilo wa mbesa uno na weta mbesa sibo
na ni tuma cia mbesa lakini mtu umile alama umia ku allocate na ku account etha project ni project ya 10 million usiza with the project ikakuna mundu no mo kunona 4 million uigulia utono support yata with these mbesa kara cia tumeka nai na painzi ya londe kera ida thimbo imbe wa enende ndawe the wesu na magama ndanzi acio ndezi ya kuepa na makwata methia kwi miao kukwitha miao nundu ona ni usikata kera na no ina sikatiro kwanza nundu wa items na ndu mbe wa 5,000 mana kwatie ma account mandu na wathika laka tax tribunal twetagwa ni wambua ona wetia appeal ndo na maundu witho wiwa moye ibo ligathina lakini nini siku ya ndo akomauma monga maana kera mpe miao yuthe no longer we andu makere mona mama nanga bank statement mona besi ila siebuta chao tasia sales no ndo was a loan ya 10 million me there 6 million already beto made maze mundu ena mbesa makunenga assessment ya 4 million mako there yuko uko seo twasia kwa kubetasia mbesa isu sibona sina NND na me already kuinengane on in whichever way ni me ready kuiba koti ende mutu mele wa imbesa ni bobe na thena anyway mundu mwone watetea president na asa isu ni constitutional mandate ya president kweka kiukiende ni sawa executive niyo ya ilo tumia mbesa lakini hii mbesa tisi yake hii mbesa isi ya mwenende nisi ya Kenya kwa ikatumweta sia mundu binafsi ikatumweta sia mundu binafsi na mathina maingi tuko na masipitali ni maito even in county governments nikana county governments ikwata mbesa hii na thina muno na thina mwingi muno na functions mbingi cia county government ona wasisia katika utuni wa budget functions mbingi cia county government iyabi ya mayanengwa nyuma nanengwe bilioni 800 na ene 10 na chao 415 siongelekana 17 billion lakini wesa ndia bingi siethi katika mesala na maundu matema maendeo na hicho kitumiwa serikali cia county ya cia tuongelwe ilobia tono makongelwa ilobia tondo hizi ya musala na yota vine mamini ye yu inge matunenga maendeo and I think we'll be happy. Okay, Alois, this yes. One budget ile nengeto ngaliko ya security 495 million. Na nengi akenya mainenda manasi yani rhetoric kana no kindo chama ko ilo nondo as we talk oyu nondo amaandamano la maende na ikumbinge nitamekwa sia mbesa ni bingi muno inengwa mubeo so sesei. Na when it comes to kana twali kama ndo ni maudhu 10. Meona ite way. Woni wako ni wewe. Mbesa izuti tini na tibingi muno. Nani se we accountant no se kama sam. Tini na tibingi muno. So pe asomi masia kindu kimwe. For every tax policy there is always a politician behind. Kana katika kila policy ya tax. No housing levy pena politician behind. Ulatu ni president. Ulonge ukoka the only solution no uwe betanga koka ungia koka na policy yake. Na no abetange housing levy ni mbeza itila waene ndi matenda. NSF ni ambati yoka 6%. Sibi waba. Imbeza izu rone the mai kuno mondo mo aya maatu nenga accountability ya yuma NHF yukesha izu ni za asset ya mwenende sio sia ndieba ngalila sia bodi anengwa accountability tewone yuma ba na ba kuno ndonge so uko withie pembeza sikwa na be mondo metha maende transactions on this ya tawa citizen bezi ya convenience fee sia ndava 50 bob every transaction Lotona kwethia ziligame kuone mando na notice and ndo mama eta. So every tax policy there is always a politician behind. Na toka to replace another politician osi okana siake. Ndo langu. Na okana manifesto yake. O you know twaze kuina security ni important in Kenya. O na mapita matapita ndo which is very wrong. Tezeka na ndite security. No nginyama kwa musala ndo andu lazima wanasiana. Na no kuna mondo mo. Now kila administration ni na security plus other things lakini kila mmoja kwelo kana every politician okana tax policy yake na ne bine ya na ingika leo bine ya mundu ngi no ete yoki ongea kalele yoki kwa kila ke boy cho wazia next government maga jale masilai maene nduka za mine ile yoki muno
na burden ya nini ya school fee ta help no is aya learning is ya berangiwe mayuthi ni boki tumuona bara mena thina wanda there is some free education so mundu la wogena free education tu ni Kibaki okina kwa politician bia ideo Kibaki orudo kana wrong na kethe wrong na ndabetangwa boko wiba boko ngi. Thank you. Temi ni maundu ma budget bo lakini ni matuko 25 mundu wambua ndia sewe zeni tianda yuyu matuko 25 ndateka ile itato tumine Muika budget ya security for 50 billion na agriculture 40 billion ko mabuti mumema bata kwe mbemba according to the current government twekaone lakini isilikale no nite budgetete ko kitana mwenende according to me na mwekie budget mona billion manana no so sia neo deal na muikoyo na muika na asasia ni wo moral authority ya ndeno andwa asanga meonga iye ndene ekaigitwa atiye ngai twakokwana mundu munini onga iwe ndene na ekuto kila serikali ene kweka ono matabiwe makanisa meka lende na muikoyo manene na kenda imekwemo maete kila tumaete bamwi atumia asema kanisa what have you tulete serikali na vijana waketi waongee lakini muika ni uo ni andume kwa sia kana matuko 25 kuyethwa ekaine mutabye matuko 25 okay kasi ya wembe okaemo kinyande ilobi meoka koka tondo muikola twena go yuyu ni musanza mukuu anwamukete wame atwende kabisa kusonga nikasonga kaende Alois wewe kaende kana nina mya kwa chama ki kaimanda manone wame amakie nyengela bo maandamoni ngela bo ona kwa ngela bo nende ni maelezo wanataka mzee kuongoza wao wow okay Alois mayuthi tuwa wakitha majijo wa nando maiko address wanesa president waite kwa address kindu mata enesa ina machua way atikwe kayuta anene amo wani taswimo betanga in public jet kindu cho selya kubitha hapana justice inenganwe na manje nzima mainengwa way forward nimuno izo ndo mawaito maingebere anisi ana siando yes so we have to fight. Asante. Tujitokeze tupiganie Kenya. Exactly. Thank you so much. Ekani mutungie mubya masano masonga na nengide tweka kilati ya ilite kwika kilake bange romo ndeteka. Twisaita tonandateka thandatu ni mubya nundu wakuka na kila mwaweta ndicho kiseo. Na kwethe museisa mwendo ekati mutungie mubya nundu wakwithiwa musa kuye mutongo TV kilungu cha amoka mutu eloela na mukithuki isa kila tukuweta tuna mubya munene nitawa Caroline mweni wa muteti na nitwe kwithia na ingi ndini wa vilingi wa mauvo wa Samonza kwa oyuti wanesa.